Ola a todos, ola a todos, ola a todos. Aquí estamos outra vez con outro gameplay de Xogo de Tronos e vamos no capítulo 6 e estaremos desta vez co personaje Alistair. Se lembrades minimamente a historia, pois fun a desembarco do rei para salvar o cuña meu irmão que lle poñeran precio á cabeza, mataron a meu pai e tiña tamén que falar coa reina para reclamar as miñas posesións e os meus títulos. E neso acabamos. Así que imos a ver como vai todo e o que nos espera desta partida. This painting really does honor to The our Queen has kept me waiting for quite some time. She must be speaking with Valar. Whatever happens, I will not let him wed my sister and become the new master of Riverspring. Eso é no, tío. Non se pode casar con miña irmá baixo ningún concepto. Baixo ningún concepto, ademais. You're so dull, my dear. Bueno. Vamos facer aquí un save a ver como vai todo. Non vai a ser o demo que a cague ou que faiga algo que non debe facer. Así, se o faigo ao principio, mellor. Your Grace. Bueno. Deixamos a cinemática entonces. My dear Alistair, thanks to the information obtained by Sir Valar's spies, we have made much progress in our attempts to reveal those who would dare to conspire against the crown. For that, you have my gratitude, Sir Valar. Thank you, Your Grace. I give you both free rein to track down the man who calls himself the Mother Hen and those he protects. That outlaw is in possession of important documents. Find them and ensure that he and his followers suffer the punishment that they deserve. Teño que You encontrar must cooperate in documentos. order to complete this mission. Beware of the Mother Hen, who seems to have É unexpected de moitos ovos, resources. seguro. I have located someone who will lead us to him, Your Grace. My bloodseekers are ready and await me in the city to begin the hunt. Excellent. You will explain the situation to Sir Alistair once you have arrived. Honor my name, sirs. Sí, Your tía. future depends on it. I'm counting on E o you. teu cu tamén, Your non te success will esquezas. help me to judge your worth and your devotion to the crown. Reúnete con Balor no mercado de desembarco do rei para levar a cabo a misión da reina Cassie. Pois iso, salvamos aquí antes de cagala. Non vai a ser o demo. Bueno, continuamos. Aproveitei para darme un paseo polo castelo e pillar monedas, un par de anéis e demais cousas. You're so dull, my dear. Non o gravei porque senón é demasiada historia, é tontería. Só hai que darse unha volta e coller unha cousa que hai por aí tirada. Vamos falar con este, non sei o porqué, pero vamos falar con él, xa que estamos aquí. What are you doing here? Go back to your Joder. brigand-infested town. You know as well as I that there could be no other outcome to this conflict. You must accept it. É iso que querías? Joder, vai insultarme. Ah, vale. É o tipo aquel, o que lle quitei as xoias e llas din aos aldeanos. Está mosqueado ainda agora. Nada, saímos para fora e imos a ver o que pasa por aí. Imos para desembarco do rei. Estou a punto de subir o level. A ver a que expoño. E necesito comprar pocións e algunha cousa máis. A ver se podo subir algo de arma ou algunha cousa. A ver o que me venden os colegas de por aquí. Está agardando, aí, así me gusta. E imos logo a ver o que pasa. Está... Por onde teño que ir? Por aquí. Don't delude yourself, Alistair. You can't possibly hope to impede my ascent. We shall see about that. In the meantime, let us concentrate on the task that the Queen entrusted us with. Who are the Bloodseekers that you spoke of before? My personal army. Unlike you, I have made something of myself these last 15 years. You don't really think I'm going to allow you to provoke me like that, do you? No matter. In any case, don't think you'll be seeing the Queen again. Threats? How charming.
Ah, que sí, un colega de puta madre para ir a guerra. Bueno, a ver. Teño que ir por algún lado. ¿Por dónde teño que ir? Por aquí. Non podo pasar por aquí. Oh, que pena. Joder, pues que mal rollo. Pensei que podía pasar por aí. Pues pasarei por aquí, entón. Supónse. Se non podo pasar por un sitio, poderei pasar por outro. Están todas pechadas? Ah, non. Non están todas pechadas. Bueno. No, otra vez para dentro no. Bueno, eso. Vimos facer aquí un save rápido. Pillo unhas cousas e vendo o que teño no inventario e retomamos o gameplay dentro de nada. Bueno, aquí estamos. Como vedes, cambiei un pouquiño as cousas. Bueno, un pouquiño. Comprei un casco a colega. Parece unha vecenilla, pero non teño pelos, así que é o único que hai. E tamén merquei pocións, que estaba todo vacío. Pillei unha poción un pouco máis grande, que me restaura 500 puntos de salud, e a outra son 300. Mezcla de los maestres. Xa teño algo máis de saúde, así que virame ben, supoño que me virá ben. Outra cousa é que estou esperando tamén a subir o level. Está a puntiño de subir. Con que me dían nada de experiencia, estou arriba. Non sei por onde seguir. Supoño que seguirei por aquí, non? Polvo cegador fame falta, pero non me vai dar chegar, así que non sei. Siguiente ataque. Este cale. Si no eres objetivo de un enemigo, poder lanzar contraataque y lanzar golpes. Bueno, non sei. Viñame ben esta, pero son 2 levels. Así que non sei, xa veremos o que pillo. E aquí non sei se irei hacia adiante para que me día máis libre da regeneración. E en habilidades, pois, seguirei subindo as espadas directamente. Igual lle dou un pouco máis a armadura. Non o sei, pero bueno. En principio son de subir unha habilidade todo ao máximo e despois xa veremos. Básicamente. Así que nada, vamos falar cos colegas estes, que é o que... Os que supoño que nos van a axudar a recuperar... Bueno, a recuperar, sí. A ir buscar a nai de galiña ese, ou a que enseña. Imos aló. I imagine that they're the famous Bloodseekers whose merits you extol to the Queen. That is indeed them. Yon, Dazil and Wex, whom you see here, are my lieutenants. Non lles vou faltar, que van vir conmigo, joder. It is time to take care of the Non me vou task poñer a that the Queen faltar na gave cara, us. así... Apparently, it begins here, in this pottery workshop. What does the potter have to do with the man we seek? The Mother Hen does not carry this name by chance. The man has many protégés in King's Landing. One of them is a potter's apprentice here. He is named Harry Waters. He is a bastard. My spies reported that the Mother Hen's men watch him closely. Let's go rough him up a bit. It should get the Mother Hen to come out of his hole. Yon, tell us what you have learned. Young Harry is working here now, I am sure of it. On the other hand, he is not alone. The shop is full of apprentices. Old Jeremy loves the company of young boys, from what I've heard. What shall we do with these other sweet lads? Kill them. I won't have them running around talking Joder. about what they saw. Teño honor mínimamente, non podo deixar que maten a toda Then esa it would be best to start by not killing anyone. When swords do the talking, things quickly get out of hand. That Harry, does he know you? Does he have reason to be wary of you? Not yet. Why? Then let us simply ask to speak with him. Let us bring him to a private place and take care of this matter without touching his companions. Their deaths will bring us nothing. I always forget what a delicate constitution you have. But perhaps you're right for once.
Eres un buen político, tío. Stay Sí, back and señor. let Alistair talk. If the Potters get restless, you'll know what to do. Let's go. Sí, señor. Eres un buen político. Ahí, guardando. Sí, señor. Eso mola. Mola que me guardes después las cinemáticas. Ey, mósalo. Ey, mósalo. A ver qué pasa. Ey. Ahí. Quedaronse los frames ahí pillados nuevamente. He tenido que ir. ¿Por dónde tenía que ir? Por aquí. Ahí está. Ahí estamos. Ah, ya estamos, no de artillería. A ver, vamos para el arcotipo. ¿Dónde está el colega? Ey, chorbo. Joder, aprendiz, chaval. Hostia puta, estás fuertecito, amigo. A ver, Jeremy. Jeremy. My lords, what an honor your visit is for me. I am Jeremy, Master Potter. Ah, eres un maestro. I Por own this modest establishment. How might I be of assistance to you? Dennis, go fetch wine from the trial for their lordships. Move it! Yes, Master. The wine will not be necessary, thank you. We would like to speak with one of your apprentices, a certain Harry Waters. This is where he works, is it not? Harry? Yes, he works here, but has he done something wrong? Joder, qué tipo, chaval. Sí, No, vamos a ser un buen do político. not worry. One of my servants had a quarrel with him recently regarding a gaming debt. This situation is embarrassing and I would like to see it dealt with before leaving King's Landing. I would like to give compensation to your apprentice myself. That is very commendable of you, my lord. I'm certain that Harry will appreciate it. Unfortunately, he's not available at the moment. He's not here. But I will tell him of Estás your jugando visit, cutie. never fear. Do not mock us, Potter. There's no need for that. What is wrong with you? This old goat is dripping with fear, Alistair. He won't give us the boy if we ask nicely. Is there something wrong, Master Jeremy? Dennis, don't get involved in this. Sirs, your hostile manner is unwelcome here. I must ask you to leave. Es que, joder, chorbos. Buah, tío. Hold your tongue, boy, if you want to keep it. The only one we're interested in is Harry, Master. For the good of everyone here, you would do best to tell us where he is. Yes, of course. He's just inside. Please forgive Dennis, my lords. He didn't think he was doing any harm. Ahí I'll está. have him whipped, yes. No hay como Now unas boas here's a azultas. person who knows when it's best to grovel. His way of crawling is edifying, Alistair. You should learn from it. Let us go find Harry, Valar. Hurry up and be done with this mess. Bueno, no fue tan mal. Está para averiguar dónde está la madre gallina. Joder, que puta madre gallina de mis colloses. A ver, ¿por dónde tengo que ir? Atrapa, eso ten mala pinta. Esto parece coño feo. Joder. You will not touch a hair on that child's head. ¿Esto qué pintas, the tío? Mother Hen's lackeys. Ay, I mira. wondered when you would finally join in the fun. Lord Waymer, what's all this? Who are these men? They're coming for you, Harry. Stay inside, you'll be safe. We'll see about that. Esto, vamos a darles unas hostias luego. Sí, señor. Sí, señor. A ver, hay que espabilarse, a ver, Pillamos a Ken, a este. ¿Va lo pillar o no lo pillas? Pensé que estaba con outro, que cutres son. Pensé que tiña outro personaje o de... A ver. Primeiro masacre, que é en círculo, e o seguinte é... Cale. Devastador. Cambiamos, non me dá para perforación, cambiamos para este. Damos ataque sigiloso e golpe de penetración. Vamos a ver que pasa. Dios. Aí está, perfecto. Non duran ningún asalto os colegas. O mismo de antes, mesto, golpe de perforación, intercambiamos e damos a masacre, o barrido increíble, e devastador. Temblar el suelo. Bueno, debería facer antes o este que este, ¿no? Damos ya primeiro a devastador, que total. Aí están, quedanse aturdidos. No, a este damoslle... Este mismo. Estoy me quedando sin... A ver,
Non hai maná pa naide. A ver tú. Bueno, vamos a dar mismo, non? Devastador, sí. Xa está desmorto, si queda igual, joder. Ai, ai. Esto foi fácil, eran 4 pringados, joder, con todo o puto ejército aquí, si nos mato. Stay where you are, child. Run! We can't lose sight of him. Ole, subín de level, bueno. Eso foi unha boa cousa. Por lo menos matar estes pringados subíme de level. Un sable, eso igual ten boa pinta tamén. Mira, atopas onde menos tú esperas, atopas o level up. E atopas cousiñas frescas, sí señor. Temos monedas. Temos que salir de aquí e buscar o cativo. Vas aquí, tío. 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 Estás aquí. ¿Cómo que ha escapado, tío? ¿Qué pasó? ¿Cómo que escapó, tío? ¿No estás vacilando? Pareceme ben, pero... ¿Qué teña que facer? Harry escapado, non lo pierdo de vista e te condicionar hasta la madre gallina. Ah, vale. Vale, entonces teño que... Buah, tío. Ahora perdí, tío. ¿Está ahí? No. Ah, joder, que mierda, hostia puta. Quedaros o xogo pillado, joder, hostias. Joder, puta mierda de bugs de xogos, A ver. Hombre, no me jodas. The kid left us behind. Hells! Complain as much as you want. It won't make him turn around. Acabo de mosquearme por eso, Do not push me, Alistair. I am not in the mood. Let us return to the Potters. Perhaps my men managed to hold onto a prisoner. If so, we still have a chance to track them down. Has perdido la vista de principales batallas de maestro y de a los heridos. ¡Joder! No, quiero estar con otro notas, hostia. Ahí. Y ese notas cae mal. Hostia puta. Joder. Acaba de tocar moitos collos o bujes, de que se me quedara aí o tipo aí sentado mirando po techo. A mí non me jodas. Corre, por que non colles? Tranquilicémonos un pouco. Vamos ao maestro alfarero loco, a ver que se conta por aquí. Non hai que pelear, así que subo o level despois, non cando faiga un save ou algo. A ver, John, que me tens que contar, que averiguache? Servalar, were you able to catch the bastard? No, tío, joder. He managed to get away from us. What is the situation here? Other men of Mother Hen fell upon us. They scattered once they realized that the child is no longer here. Are there any survivors? Perchance they have some information. There's naught left of most of them except blood and guts, but one still seems to be in one piece over there. He will do.
Joder. Te has apañado, amigo. I'm searching for your master, the one who calls himself the Mother Hen. Tell me what you know. Go fuck yourself. Eres tú un millón interrogante, You are tío. not dead yet. Before you die, you will talk. The hen is hiding in an old inn that the men call the Hen House. It's not far from here. Move it, we're almost done with this matter. May the master welcome this soldier to his light. Bla 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 bla, tú eres moito bla bla, pero tanto bla bla, tanto bla bla. Bueno, vamos a atacar o corral logo. ¿Por dónde hay que ir? Hay que salir de aquí. Bueno, de sempre, imos facer aquí un save rápido para subir o level, vaciar inventario e non ter que repetir toda esta basura por segunda vez. Veña, está dentro do momento. Bueno, xa está, subín o level, dinme as especialidades, como podedes ver. Onde estaban? Perdínme, página do personaxe. Dime un punto a forza. Fun por este lado, quería o polvo cegador. Necesito deixar atontados aos contrincantes, porque senón danme demasiadas hostias. E por aquí decidín a fortaleza contra o lume. Non sei, estaba indeciso entre esta e esta. Quería esta para seguir este camiño, pero bueno, non se pode ter todo. Collín combustible. En habilidades nada, sigo a todo a espadas. Polo de agora, polo menos este level e outro máis, se quería así. Despois dareime algo máis a armadura. Pero non teño armadura siquiera, así que non tontería. Imos aló a facer a misión que nos encomendaron. A buscar a nai galiña esa de marras. Veña, tamén a espada que me deron é realmente boa. Un sable son 27 e antes tiña 23. Así que gañei algo de ataque. A ver onde se esconde a nai galiña esa. A ver se encontramos a saída máis ou menos fácil. Sí, aí por esa porta deixarame sair, digo eu. Churras, churras, churras. Churras, churras. Vamos a buscar as churras. Por aí non podo baixar. Por aquí. Por aí tampouco podo baixar. Baixarei por aquí, supoño. Joder, xa están aquí eles, tíos. A ver, pillamos a este antes de nada. Primeiro é masacre e convulsión. Pillamos a este, golpe crítico e golpe cegador. Arma envenenada non teño arma envenenada, pero tontería. Oh, sí señor, ese mola. Ahí estamos. A ver, pillamos a este antes que ten masacre outra vez. Pillamos ahora este. E damoslle este que fai moita pupa. Non teño mucha energía, joder. Vámonos a deixar gilipollas outra vez. Venga, va dando aí. Ahí estamos. There is the Hen House. Our hunt has come Joder, to que an cerca end. estaba co... Ezil, I hope that my bloodseekers are ready. Yes, sir. They are surrounding the house. Vai, militares de mierda, teñenlles feito o rollo xurdo na puta ciudad. Perfect. I saw movement Con behind tropos the enemigos, windows. hostia They know puta. that we are here. They were expecting us. Do you smell that, Alistair? It's the smell of fear. The hen got his foot caught in our trap. Blah, blah, Right blah, now blah, he blah, must blah. be cursing his own stupidity. You're drooling with pleasure. Why not? This is a moment to be enjoyed. My enemies are about to stumble and their fall will Xa che digo. increase my power. It is sweet nectar to one who lives by his sword, Alistair. It É a Meldo is que vive pola my súa espada, honor. Alistair. É o meu honor.
Joder, qué nivelazo. A ver. No, antes de atacar vamos a pillar coñas. Que estoy sin pelas, necesito pelas. Martillo de acero. Nada más que un martelo. Pringaos. A ver, ¿para dónde hay que ir? Vamos para corral. ¿Tú quieres algo? No, tú estás ahí de atreza, sin más. Por ahí no se puede entrar. Veña, vamos para corral, a ver lo que nos espera. No me gusta nada esto, pero bueno, vimos. Tengo un save muy cerca, así que da igual. Xa non estamos con Mors, joder, para que me das as explicacións de Mors. Peña. Sigo pensando que os tempos de carga deste xogo son demasiado grandes para o que cargo. Pero bueno. Uf, canta xente hai aí, Dios santo. Non me queda outra máis que ir para diante, non? Vou facer un save, así por facer un save, sin máis, Non teño ganas de volver a empezar. Ala, save feito. Vamos a ver que se contan as galiñas estas. Hostias, tíos. Sir Godric, there you are. Come closer so that I may see your faces more clearly. Godric. So that is the name of the man hiding behind that ridiculous alias. Ah, the bastard tracker and his band of miscreants. Our dear queen ended up releasing her dogs. I'll make you regret your words, old man. It will be my pleasure to slit your Total, throat. igual yo cortar igual. 1, 2, 3, 4. 4 soldados, nada más. And be certain that Cersei Lannister will not escape this unscathed. Her betrayal will not go unpunished. Sí, de qué traición, hay que enterarse. Queen Cersei officially named you as an enemy of the enemigo de la crown. corona. If there is a Si aquí hay traitor algún amongst traidor, us, it's eres you. tú. Sí. Poor madman! Do you not even know whom you attack? My master is none other than Lord Jon Arryn. The hand of the king. No matter. It is the winners who write history. No one will ever know who came here. I will make sure of that personally. As for you, sir, whoever be your master, this is where your road ends. That is the Queen's will. Sir Godric, escape through the cellar. We will take care of these assassins. May the warrior protect you, my friend. We will meet again on the other side. Harry, follow me. Joder, qué manía de correr. Not get away. Kill them all. Veña. Hostias, pero... Hostias, A ver, primero. Vamos a pillar este. Polvo cegador. Esto. Y ahora cambiamos. Calera. Golpea a todos los enemigos. Radio 3 metros. Estabilidad este. Que enseña tal. Muerde desde arriba, no. Perforación tampoco. Caleo devastador. Faz temblar o suelo e deixa los gilipollas este. E despois, bueno, non teño. Bueno, a ver como vamos. Dátellas, veña, aí está. Aturdido, vale. Ahora, segundo. Carallo, baixaron a vida de cojones. Estou aquí, vamos a dar a este. Non teño máis, cambiamos. Non teño para isto, para aturdir. Teño para aturdir. E na siguiente pillas maná. Os dos pillando maná a vez vai ser moito, pero bueno, a ver o que pasa. Venga, adiós. Bueno, pois onde este é un golpe de precisión. Cambiamos en círculo e devastador outra vez. Tampouco, joder, que raca no eres. Bueno, pois así. Masacre para atacar os dous. No, antes da masacre, con que non estou contigo. Antes da masacre damos ya isto e despois masacre, non tes para todo. Bueno, masacre primeiro entonces. E tú onde estás? Tú estás aquí. Atacando ya este, damos ya aí en toda a cara, chaval. Esta vai che doer. Veña. Epa, que vas morrer. Epa. 300.
Hostia, no me acordé de regenerar vida, joder, regenera vida, tío. Ahí, hostia puta, ahí. Dalle con este entonces. Ya estará medio muerto, tú. Tampoco, qué pesadez. Bueno, pues veña, dade ya así. Ai, que maliño. Bueno, pois me estou atacando. Golpe devastador. Ataque sigiloso que fai moito daño, perdón. E agora vamos a dar con devastador para dormilos un pouco, a ver o que fan. E despois non teño para ataque en círculo, convulsión. Bueno, pois así. Os de aturdido molan, que os deixan gilipollas a todos e son un puntazo. Sí, señor. E agora queda un perforación. E vamos para este. E ataque en sigilo non teño. Bueno, non teño. Pilla maná entonces. E este que fai moita pupa. Ala, muertos todos. Bueno, sí, va atacando, que mientras tanto... Ai, no, ainda non podo. A ver, onde estades? Aí estades. Ya, a ver. Joder, que Master above, have mercy on us. How many of them are there still? It's that Godric we need. Wex, get the others and go upstairs. Stop Mother Hen's henchmen landing on us again. My pleasure, sir. Sí, tío, sangre. Let's go and take care of him. Déjame... Ah, vale. Yo quería... Déjame pillar las coñas, Guantaletes, placas del Valle de Arán, ten boa pinta. A ver, tú que tes. Alfainate, ten boa pinta tamén, non hai nada máis. Nunha casa tan rica non teño nada que collar, non tedes monedas, non tedes nada. Ah, hostias, xa lle vos vale, chorbos. Por arriba hai algo. Joder, están aquí, tíos, Those underlings are wasting our time. We need Godric. Sí, xa, pero... Necesitamos a Godric, vale, teño que ir entonces por dónde. Por aquí. Veña, polvo en toda a cara, e ataque... Joder, vale. Primeiro polvo en toda a cara. Aí agora ataque deste. Intercambiamos. E... un... aturdido. E despois en círculos para todos. A ver como queda o asunto. Non teño para perforación. Sí, tío, veulle de puta madre. Pras, en círculos, sí, tío. Veulle de puta madre. Outra vez teño para outro. Non teño un penetración entonces. Intercambiamos e... outro destes... Ai, que fai pupa, non tes isto. Volvémoslo deixar dormido entonces, sí. Non teño prácticamente nada que facer. Veña, dadelle aí. Sí, este é bon, que os deixas normales, un cacho largo, eso é boa cousa. Recuperamos maná. E tú tamén recuperamos maná. Ve os dous a vez aí, recuperando maná. Bien. Masacre e devastador. No, masacre e perforación. E despois... non teño pa máis. E ti este... E despois outra vez cegámolo. Xa non creo que chegue. Aí estamos. É que... Joder. Dalle, hostia. Aí estamos. E tú outra vez. Non tes pa nada. Non tes. Bueno, pois tú vas ter este. Este fai pupa. Ras, este fai pupa. Aí estamos. 90 máis de experiencia. E seguimos adiante. Sin gastar pocións, sin nada. Eso moi boa cousa. E vosotros non tedes nada. Joder, aburridos. No quero outro. Aí. Seguimos para diante, seguimos para diante. Seguimos para diante.
Aí, un safe. Mola un safe aí. Mola un safe. Ey. Que se me quedó lagueado ahí en un momento. 3 frames, Vamos, chicos. Chicos. Leña, ahí. Hostia, daño unos lagazos a veces que me deixan temblando. Ahí estamos. Dios, tíos. Hostias. Bueno, vamos todos ao mismo. Fin de dentes, esto e esto. Así xa, sin máis. E ti, hostia, no suelo. E golpe perforador. No, golpe perforador no. Golpe en círculos para dar a todos. Eso é interesante. Venga. Quero ver. Aí. Sí, é realmente bo rollo este. Outra vez. Golpe... Este poido dalo? Sí, señor, poido dalo. Intercambiamos. Pilla esto. E tú tamén, o siguiente golpe pilla maná. Venga. Ahí, aturdidos. Perfecto. Dalle directamente, que máis dá. Xa están mortos todos aí. Sabes, está era tontería gastar máis en nada. Dalle a... Este o devastador é... Si, o de poder temblar o suelo é perforación. Igual, non teño perforación. Dios, que hostias lle pego, tío. Esto... Que é o daño a ataque sigiloso, que fai moita pupa. E o golpe de precisión, que fai moita pupa tamén. Teño que comprar veneno para arma, pero... Preferín pillar as dúas de pocións que non veneno. Venga, vadelle dando aí. Está morto. Flash. Pois o mismo. Ataque devastador. E pilla maná. Intercambiamos. Esto, ataque forte. E isto é... Ai, non tes. Bueno, pois pilla maná. Venga. Aí. E así pillas maná cando están os dous medio moribundos. Sí, señor, eso gustoume. Esta que fai moita pupa. E as dúas que fan moita pupa aí de dente. Sí, señor. Intercambiamos. E... Outra vez, hostia no suelo. Sí. E... Ataque en redondo para que lles faiga pupa a todos. A ver como nos queda. Dios. Hostia, si fai pupa. Outra vez, devastador, non teño. Pois, non teño... Vámonos a deixar, entonces, tú. Este. Joder. Non teño pa nada, así que... Venga, valle dando aí. Pois non podo usar ataques. A ver tú. Vamos a dar perforación. Polo menos. Plas, a perforación fai pupa, Hemorragia, temos hemorragia. Se atacamos con esto, cando o tipo ten hemorragia facemos moita pupa. Sí, señor. Sí, señor. É importante seguir o orden de golpes. E saber os que tes que dar en cada momento. Pero facendo iso pásanse bastante ben as fases. Cota de malla del Valle de Arán. Aí estamos. A ver, teño collín todo. Hai que coller todo, moi importante coller todo. Volvemos atrás, que non me quedará nada por aquí tirado. No, esto xa va rapiña e todo. Pois seguimos adiante logo. Está xa aí o tipo, supoño que será aí o gran colega aí. A última loita, e despois iremos falar coa reina. E ver se se acaba ou me manda outra misión. Supoño que rematará xa aquí. Monedas. Bueno, vamos a mirar a cota de malla. Que non me día. Espada 23. Esto dame 27, así que non facemos nada. 20, o martelo. Joder, chaval, que martelazo, como mola.
Pero non teño perks aí postas, así que se non teño aí nada posto non amañamos nada. Armaduras, a ver, que me deu? Isto que é pesado, non? Guantalete, non podo usar os pesados. Medio, 2,88, no, que va. É máis grande a armadura de Alistair. Joder, a armadura de Alistair mola. Pois nada, eso é pa venta. Sin máis. Veña, seguimos logo para diante. Xa están aí. Non me gusta este xogo, sabes? Por isto, podes predecir o que vai pasar. Non é excesivamente tal, pero bueno. Tampouco é un problema dos peores. Eso, ímoselo. Vai ver aí fregado. A ver se non me matan. Podo coller por aquí algo. Non hai nada para coller. Venga. Hostia, a peña que hai aí. Esta vez non vou salir vivo. You are very persistent, but don't think that I shall fall so easily. A little wildfire will perhaps cool your ardor. Wildfire? That pyromancer's piss burns everything it touches. Hostia, que ben me veo puñar a defensa contra o into a human torch. I know Wildfire, Valar. It is nothing but another of my god's incarnations. Flipao. Flipao. A ver. Devastador e masacre, sin máis. Intercambiamos esto, este e dormir. Venga. Dios. Vamos a polo tocho entonces, non? Sí, sí. Vamos a polo tocho. Outra vez este. Outra vez este, sin cortarme. No. Vamos yo dar unha cara aí. E intercambiamos, outra vez. Hostia, no suelo. Non podo dar devastador, pero bueno. Hostias, este sí que fai pupa de cojones, Vamos darnos un deleite da amapola, non vai a ser o demo. Intercambiamos. Un en círculo, non podo. Pois outro destes, amigo. E o seguinte é este. Venga, a ver como vai o rollo. Sí, é realmente útil, é que é realmente útil o golpe no chan. É do máis útil que vin. Bueno. Está eso e damos masacre alrededor. Dámonos algo de vida, que non me acordo de que tiña ese skill, Pero bueno. Dios, ¿qué pasó ahí? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Vayan a matar! ¡Uf! Da que me libró, cabrón ese. Da que me libró, puto hijo de puta ese. Hostia puta, que hostia me meteu. No, equivoqueime. Quero deixalo... Eso masacre para que se adormezan, tío. Ahí. Tú, necesito... Ahí. Ahí, joder, recupera vida dunha puta vez, hostia. Esto na cara tampouco. Outra vez, veña. Tampouco. Masacre tampouco. Tampouco. Dios, perforación aí. A ver se o mata esa perforación. Vamos, outra vez. Outra vez. Ai, venga. Uf. Como me está deixando. Menos mal este golpe de precisión que está desangrándose. Dalle. Sí, tío, a hemorragia fai moita pupa. Veña, perfora ya arma aí. Joder, pensei que me mataban, pois non. Quedeime sin armadura, quedeime sin armadura, quedeime sin... And that is how the Queen declares war upon her king. Truly a bleak day for the Seven Kingdoms. The rebellion, the trident, all that we've suffered. All of that for this?
Sí, tío. Eres un hombre con honor, siento. You have tried to carry out your duty to the end, as we did ours. You will die loyal to your word and your duty. May this thought soften your end. I will pray for the Master to welcome you to his light. Sí, con honor pero muerto está. Menos We are coñas. not finished, Alistair. It is the bastard's turn now. Non sei como aguantei desta, a verdade. Eu pensei que me iban a matar que eran. Superabanme en número. Oh, eso, sí señor, un frasco. Parece mentira, pero é máis importante un frasco destes que unha puta... Dios, que unha puta arma. Que chungos son de conseguir. Ou non os encontrei, vamos. Archivo, sello del conocimiento, vale. ¿Tú qué me das? Capelina del Valle de Arán, vale. Bueno, a ver qué me deu todo esto, ¿qué todo eso? Espadita, espadita. ¿Qué eres tú? Avalancha, daños por segundo, daño, velocidad. He tocado en infringir, pero este dúas magos, non? Ou é unha mago? Sable, bueno, probamos. La ranura está bloqueada. Ahí. La ranura está bloqueada. Igual estou en batalla, igual non me deixa cambiar hasta ahora. Bueno, non sei, xa veremos máis adiante, porque é por aquí colleu algo máis. Que colleu por aquí o casquito. Capelina medio, 93, e tú... Bueno, nada. Non me deu nada. Non estou. Aí. Ah, vale, vale, joder. Hostias, non. Agora supoño que me deixará... No. Cale. Ah, joder, ahora. Ahí estamos. É que era porque estaba co outro... Tiña seleccionado outro personaje, non este. Aquí o mismo, non? Isto xa, sí. 23, 109. Teño é menos que o que teño. Nada, nada. Pois seguimos. Hombre, estabas aquí, xa pensei que tiña que andar detrás tú. Martillo de piedra, bueno, para vender. Si non me vale para vestir, para vender. Eu quero. Venga, que te contas? No, please stop by the 7. Do not hurt me. You certainly gave us the runaround. You had your chance, but it couldn't last. Why are you doing this? What do you want from me? What have I done? We are here because the Queen wishes it. Don't take it personally. Go on, Alistair. The honor is yours. Try to distinguish yourself for once. I'm sorry, my boy. I would have preferred for things to be different. I do not understand. What could the Queen possibly want with me? It makes no sense. We all walk amongst the shadows, my boy. All will be clear once you reach the Master. Hijo de puta. Death is still death. Your hymns won't change a thing. I will do what I have to do in order to get back my titles, but in my own way. Keep your taunts for the underlings you keep company with. Don't chide yourself, Alistair. I will obtain River Spring, like I obtained the Queen's favor. Bueno. Feito está. Joder, sembré esto de cadáveres, Vamos para arriba luego. A ver qué pasa arriba. Collen todo, ¿no? Non estou para andar deixando cosas por aí tiradas. Venga, para arriba. Everything is finished up there, Sir Valar. There's not a soul left alive in this whole bloody place. Good. Pillage as much as you want, but if you find letters or documents, let us know. My thanks, sir. I will let the other Bloodseekers know. We have nearly finished, and you've been nothing but an irritant to me, Alistair. I couldn't have taken much more of your company. Your words are as empty as your sense of honor. What do you know of my sense of honor? You, who ran away from your duty. Don't play that game with me. You know what I speak of. I see that you have still not gotten over your mistakes. Enough idle chatter. We need the documents that the Queen requested. I do not wish to remain here long. Bueno,
Teño que buscar esto, buscar actividad sobre... Joder, pues vaya gracia, ¿no? Teño que registrar esto. ¿Dónde está? ¿Actividad de qué? Ah, no, esto de abaixo, non? Teño que ir arriba, suponse. Sí, sí, volvín atrás, joder. Mira que me oriento mal de narices, Qué desastre, qué desastre. Pero son dos que andan en círculos seguidos hasta que morro deshidratado. Qué cruz, Dios. So this is your personal army. They look like crows on a battlefield. Sí, é o que son. Unha panda de corvos. Vamos hacia arriba logo. Supoño que atoparé algo arriba, non? Esperemos que sí. Guantaletes de malla al Valle de Arán. Non podemos entrar. Que hai por aquí? Que hai por aquí? Non hai nada por aquí. Oh, hai algo por aquí. Joder, estaba cheo estos martelos de pedra. Que desfase. A ver. Por aquí nada. Por aquí nada. Nada. This chest is horrible. There's no way to open it without the key. Eu teño a chave. That it contains something important. Claro que fas tú, que non estás buscando nos cadáveres como os teus colegas. É eso único que tes algo de decencia. Eso parece. A ver, cae logo. Documentos de Gen. Dios. This would appear to be what we seek. Let us see what this Godric was hiding. Letters. So he wasn't lying. He did have orders from the King's Hand himself. Ah, here is something that will no doubt interest the Queen. What have you found? I was tracking down a girl who vanished just as I was about to close in on her. This document details what happened to her. It surprised me that she escaped me so easily. John Arryn was behind all of that. He sent her to hide in the north. And it would seem that this Godric was supposed to join her. John, someone must go to the north and get that girl. The Queen wanted her head at any cost. You are my best spy. I would like you to go in person, take a few men and go to Castle Blood. Pretend to be Godric Donnelly. That whore will more easily come out of her hole if she thinks she's found her protector. Send me a raven. Mira de que me sonaba a cara normal este. I will go meet you and take care of her personally. Understood, Sir Valar. It is time that I return to the Red Keep to report to the Queen, Alistair. Don't think that you'll see her without me. Indeed. We will meet again at the entrance to the throne room. Sí, señor, sí, señor. Vamos a informar a la reina. Y luego eso. Bueno, pillamos esto luego. ¿Qué hay ahí? Era R para eso. ¿Hay algo por aquí? No. Igual tengo que estar abaixo. No. Porque aí non había nada máis. Pues no. Vamos para arriba otra vez. Pues no. Luego que era eso. Igual tardó en quitarse. Tenía que ir hasta ahí y después tardó moito en quitarse. Ten pinta, ¿no? Porque esto no parece que... Bueno, más monedas, mira tú. Flechas, arco corto, vale. O rollo ese, porque... Que teño que ir para aí. Ah, sí, é que me mándame... Teño que salir directamente. A misión principal é salir, así que teño que salir. Veña, aire, vámonos de aquí. Xa está feito.
Hala. Pues gústame que se unan as dúas historias, sí señor, é todo un puntazo. Sí señor. Vamos falar coa reina, a ver que se conta, a ver se me dá algo. Que xa lle vale, podía darme algo. Teño que ir aquí. Supónse. Ten toda a pinta de que teño que ir aquí. Cron, 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 cron. Vamos, que quero acabar este gameplay que se fai enorme. Aquí se non le vayas un siglo subir a YouTube, madre mía, teño conexión saturada 2 días. É unha cruz. A ver que se conta a zorra esta. Bueno, aí está o colega, aí está a reina, e a ver que se contan. You Pasa, tío. certainly took your time. 1 second more and I was going to see the Que Queen tipo, tío, alone. teño unhas ganas de darche unhas You didn't hostias. think I'd give you that pleasure, did you? We're off. That sounds awful. Veña, joder, pesado. And why not? You're so dull, my dear. É unha pena non poder gravar a 60 frames, teño que gravar só a 30. Que se entonces faense moi grandes os vídeos. A ver, señorita, que se cuenta usted? Ah, my brave knights have returned. Your Grace, the mission you gave me has been accomplished. Furthermore, here are the documents that you asked for. Perfect. I note that you managed to cooperate finally. Let me see that. So that wretch is in the north. Good. Now, let us speak of you, sirs. I have had news of your hunt's progress. Your escapades throughout the city are already a source of much talk. I would have appreciated Xa che digo. discretion. Quen? Soy el emisario, no, vamos, sí. Forgive me, there were many men standing between us and our objective. I see. I shall attribute that to your inexperience in the matter, sir. Do not let this happen again. I'd rather not have to get Hijo de rid of you. puta. But after all, this commotion revealed our enemies, did it not? Without that, I imagine that you would not have found out about this mother hen. On that subject, I heard tell that Lord Alistair insisted on resolving matters peacefully at the Potters. Is this true? I wouldn't say insisted. I suggested the idea, yes. It seemed best to avoid a gratuitous massacre. Frankness is not your finest quality, dear sir. In any case, you would have done much better not to Joder, qué suggest the peña. idea. And you, Sir Valar, you might have given it a bit more thought before agreeing. The Potters harbored an accomplice of our enemies. They were guilty of treason, even if indirectly. I would have preferred that they pay a higher price for their disloyalty. What matters is that our enemies have been destroyed for good. Consider it done, Your Grace. The mother hen, whose true name is Godric Donnelly, will cause you no more problems. On the other hand, you must know that the man served the hand of the king himself. If he hears of this, his reaction may be detrimental to your cause. Do not worry, my good fellow. Lord John Arryn will learn nothing of the kind. The hand of the king is dead. I heard of it just a moment ago. Sí, non me vou meter onde non me chaman. Non me están as cousas para preguntar moito. Proof that destiny sometimes does make our lives easier. Of course, if John Arryn had heard this story, he would have caused problems for us. And concerning River Spring, Your Grace? Have you made your decision? Not yet, sir. Your collaboration is not yet finished. Your Grace, I had thought to fulfill my contract by eliminating the enemies of the crown. You thought wrongly, Sir Alistair. In light of the letter you brought to me, there still remains one person for you to find. The documents that you've brought me will enable us to continue our search for the young girl that you allowed to escape, Sir Valar. This information leads me to believe that she was sent north, somewhere close to Castle Black. Her name is Jane Greystone. I want you to return her to King's Landing.
Dead or alive. Joder. Use whatever means you like. I care not. It is now up to you to prove how determined you are to become the future master of River Spring. Come back to me once you have taken care of the young girl. Not before. You may go. Unfortunately for you, Alistair, one of my men has already left for the wall. That is a race you will not win. Bueno, acabo de quedarme pillado, pensé que acababa aquí a misión. Estou por cortala aquí e facelo en 2 gameplays, para que non seña tan tedioso ao fin deste capítulo. Si non son 2 horas de gameplay que é enorme a subida. Así que sí, vamos a deixar aquí e continuamos no seguinte. Unha aperta e adeus a todos.